أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لبتي أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ಅದೇ ರೋದೆಯ ಅಖ್ಲಾಗುಗೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಯಕುಗ ಮಿಯದ್ವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ತಿಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಮಿ ಬದ್ದಲಕೊಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ದಿರಿ ಒಳಮುಗ ಹಯಾತು ಹಮ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂ ಕೊಮ್ಮೆದು ವಹೆಗ್ಗವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದಿಮಾವ ತಫಾತು ಎಕಿ ಎಕಿ ಕಂಕಮುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ಗೊತ್ತ ಹಾಮ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಅದೇ ಎಗೊತುಂ ಮಿಯದು ತಿಯಲಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಉಖ್ತುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲೆವೇತ ಬಲಾಣಿ ಅದೇ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಕಮೇ ಹಿತುಮ ಅದು ತಿಮಾಯ ಜಿಯಾರಕ್ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಎಮೀಹುನ್ನ ಇಸ್ತಿಕ್ಬಾಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಎಮೀಹುನ್ನ ಅದಬು ಎರು ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದೆಬ್ಬಾಫಾವ ಇರ್ಷಾದ್ ತಕಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ಹಾಮ ಕೊದ್ದಿನು ಅದೇ ಕೀತಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಹಯಾಪೊಳು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಬಿದೆನ್ನೆ ಫೆದಾಂಗ್ එකම් බයන් කොද්ද වාෆෙ බහුරි එකලෙක් ෆාන ziyarak kura mehmanun nameduga එකලෙක් ෆාන කන්තත්ත කුරබාෆාවනි midenne ifada rivete akhlaqu ga matiga islam deen asfawani midenne ve akhlaqu furihama kurmattaka nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadith kurawafamani inma bu'istu li utammima salih al akhlaq ade ehem basfulega menani inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq ade timan kalega faanu fonu guni rivete akhlaqu furihama kurmattaka em muli deena kiwes akhlaq دين كيوس أخلاق أميها كي كباعا ريبتي أخلاقي صفين نكمو غوانما حقيقتوغا أميها كي كباعا دين وريكم نميه أما أخلاقا أميها كي إيمان تريكما وربودا كولي لا مهي فويكمه إكان ألغون منا كيتما النبي صلى الله عليه وسلم كبس فرطكم وس إنجي هاما ويجين إبادة أده أما فرطما كما كي ألغون منا زيارة كورا ميهونا مهمانونا ಅಳಗೊಂಡು ಮೇಂ ಕಮೆ ಹಿತಂಗೆ ಬಜೆ ಕೀತಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅರಿಹುಂ ಅಲಿಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿ ರಿವಾ ಕುರಬಾಫಾ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಉಳೆಗ್ಗ ಅದು ಅಬು ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳೆ ಫೆಮತಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿಯೆ ಮನ್ ಕಾನ ಯುಮಿನು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಯೌಮಿಲ್ ಆಖಿರ್ ಫಲ್ಯುಕ್ರಿಮ್ ضيಫ ಅದೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಆಖಿರತ್ ದುಹಂ ಈಮಾನ್ ವಾ ಮೀಹಾ ಏನಾಗೆ ಮೆಹಮಾನಾಯ ಕಮೆ ಹಿತಾಶ ಮೆಹಮಾನುನ್ನ ಕಮೆ ಹಿತಾಶ ಹೇಯೊಕ್ಕೊಂ ಹಿತಾಶ ಲೊಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ එහෙම අලුවන් මෙන් මිදෙන්නේ ෆදන් ඒ මෙහමානුන්න කමේ හිතුමකියේ වරවස් මුහිමුකම මෙහමානුන්න තිමාය ziyarak කුරා මිහුන්න තිමා ගරට්ටෙන් තිමා ගාතා තොයදාන හැම වෙජේ මිහුන්න ඉහ්තරාම් කො මිහුන්න හේයොක්කො හිතුමකියේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අලුවන් මෙන්න ඉර්ෂාද් දෙවාෆා වාකම අදේ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಮೆಹಮಾನೆಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ತಿಬಾ ಮಡುಕುರವೇನಿ ಮೆಹಮಾನೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಹೆಂ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಗಾತುಗ ಹುರುಮುಗೆ ಮುದ್ದತಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಕಂಡಾಳ ಫೆಮೆತಿ ತಿಂದುವಸ್ الضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ಮೇವರ ಗಿನದು ಮಿಸಾಲಕ ತಿಬಾಗ ಮೆಹಮಾನಕು ತಿಬಾ ziyarak ಕೊಲ್ಲಿ ಮಡುಕೊಲ್ಲ ಎಹೆಂ ತಿಂದುವಸೈ ಎಹೆಂ ದೆಫರಾತುಂ ವೆಸ್ ವಿಸ್ನಂಜೆ ಖಾಸಕೋ ಮೆಹಮಾನಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೀಹಾಸ್ ವಿಸ್ನಂಜೇನೆ ತಿಮಾಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ಎದೇ ಫರಾತವ್ಯಸ್ ಉಂದಗುಣು ವಾಣ ಫದ ಗೊತ್ತಕ ಕಂಕಂ ಬಟ್ಟಂ ಕುರ್ಮ ಹೇಮ ಮುಸ್ತಹಬ್ಬು ಎಗೆಂವ ಸುನ್ನವೆಗೆಂವ ನೀ ತಿಂದುವಸ್ ಏಗೆ ಇತುರ ಎ ಮುದ್ದತುಗೆ ತೆರೆಗ ಎ ಮೀಹಕು ಮಿಸಾಲಕ ಎ ಮೆಹಮಾನಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಹಟ್ಟ ಬೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ಎ ಸದಕಾತೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಯಾನ್ ಕೊರವ್ವಾ ಫಮೆನ್ನನೆ ಅದೇ ಮೆಹಮಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಾಮೀಹಾ ಏನೇ ಉಂದಗೂ ವಾಣೆ ಗೊತ್ತಕ ಎ ಹುರುಂ ಏವೆಸ್ ದಿ ಮಣಾ ಕುರಾಕಂ ಎ ಮಿಸಾಲಕ ಏನಗ ಗೇತೆರೆಗ ಹಾಲತ ಕಂತತ್ತಂ ಹುರಿಗೊಯ್ ತಿಬಾಯಂ ಎಹುಸಾಸ್ ಕುರವೆ ಹಾಲುಗ ಅಣೆಕುಣ್ಣಂ ಉಂದಗೂ ನುವಾಣೆ ಗೊತ್ತಕ ತಿಮಾ ಮಡುಕುರುಂ ವೆಸೈ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮಕಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಕೆಂದಾನೆ ಕೀತ್ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆಫಾನೋ ಸಹಾಬಿನ್ನ ಯಾಕು ಮಿಸ್ಕಿತುಗ ಇನ್ನವನಿಕೋ ಸಹಾಬಿನ್ನ ದಂಡವಣಿ ಸ್ವರ್ಗವಂತವೆರಿಯಕು ದೆಕಂತಿಬೇಕಲು ಬೇಣು ವೆಹಿ ದೆಂಬಿತನ ಅನ್ನಾಣ ಸ್ವರ್ಗವಂತವೆರಿಯಕ್ಕೆ ಎಗೊತ್ತ ದೆನ್ನವಿ ಹಿಂದುಗ ಮೇ ಅನ್ಸಾರಿಯ ಬೇಕಲಕು ವಡಾಗನ್ನವಿ
ebe kalako egota ad nabiy sallallahu alaihi wasallam tindu huwas egota hadis koravir wada megennevi midennevi sahabi ansariya be kale ade ekalege faanu kurawani kon kametto bello mattaka abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ebe kalaka ekko egeka wada genne mehmanagge gotu kita dosta tindu hunnevi e tindu hunnevi ki kora ekale faanu gamal sutta bello mattaka tindu samavi mekale faanu wada genne em algon menna sahabinge amal fulum wes algon menna ingegen midani mehmanege haysiyatun huddawegen midan wata mustahabwegen midani tinduwaska ade ituru koffi kamuga wana mei anekkunge faratun libigenda sadaqate heyokame anekkolon mehmana visnan jehene anetibage akhaya undaguwa fadakamaka wakamuga wanama madanu ko diumwes riayak koran jehene kame ade hame yakuga mehmanu timaya ziyara korani ziyara korumuge kurin ziyara kora miha ebajehe balan ei ziyara koran munasab wagututo emi honna ziyara koran faseha wegen wa wagututo algon me hodanje ziyara korumuga midenne fada gulafa faruga misalaka timahama hitan erima ai anna hisabun emi honna unda gugadeka wedan nune emi hun geim beera dagadeka wesedan hema gulala wetti mizama biyotti miya fada zamanuga faseha kamako message tak kolla phone kolla khabaru balala faseha wegenwa e gadiyegga e diumaki ei waravs muhimmu kamekamuga wegendan ade bidennei fadan e izuna hodafa egeka e annani mehmanaku ziyarat koran ehm mehmanaya marhaba dennaw maki eves mustahabbu wegenwa kame Bukhari ke kibang riwawe gemwa basfulega Nabiya sallallahu alayhi wasallama ummata irshad debba famenani Ibn Abbas radiyallahu anhuma ke kibang menani me Abdul Qais ge wafdu ge mihun wadagen nabi hindu Nabiya sallallahu alayhi wasallama bayan emihunna marhaba den nabi ekadefan vidalawiye marhaban bil wafd alladhi ja'u ghayra khazaya wala nadama ema e wafduge mihunna ekadefan marhaba miden nabi em algon menna ves algon menna istiqbal quran algon menna badal quran yanna mehmanunna algon men marhaba danna wange baje e mehmanun em algon men visnama hinga midennevi mehmanunge tereng emme izzat teri emme sharaf weri mehman algon menna mihar badal kogge me ole kom mehmanet barakat teri ramadan mas ade e mehmana wadagen nevi etan hadiyata ka kage ema e mehmana e rangalan algon me istiqbal koranje e mehmana wadagen nevi heyokanta kage ema huga kurave heyokanta e mastaka wore heyokanta ituru gamida sunna kanta farda e woro gamida fardu haddiha farda e woro gamida hama yakuga e roda ikhlas tarikama tadwari kama yakuga hifaf kam gwana mare yalukan kofi kam gwana mi hege faafata fu hege gamida evvora boduwegen wa hadiyaki en has massara vora boduwegen wa re laylatul qadr e riyagen e massar algon menna baddal kuri labata khuna akhtunna ehma mi algon menga mi mehmana algon men marhaba kiya e mehmana e gena hadiya libigatun algon men haggu gotuga hoduma algon men hama gadala masakke korange baje ade algon men mehmana kame hitumuge gotum e anna mehmanaya anna miha visnanje kantattaken e bahur egotum elumerin bayan korabwa famennani ishinnan dekki tanegga ishinnash evima mehmandari ada kodde miha enayattaka haggu wegen wa tane dekkun ei waravves muhimu kame kamuga wegen da ade hame yakuga e geyaka wade tiba geterege tantana nubelun ei waravves muhimu kame gege verifihage iznaya ekuga nuni nudiun ei waravves muhimu kame ema izna hodagen annam ves jeheni hame yaku tiba dahinduga ves
izna hodan ebajehe hama yaekuga tiba nukume da hinduga enettaka he dua koro tiba mehumandari ada koddin kamattaka enettaka he dua koddinu adi hama yaekuga tiba ge mehumandari ada kurmattaka de tiba ettaka tiba mehumandari ada kodde tiba ge akh tiba ettaka e kodde khidumetta wata kaayච්ච දින්කමුගා විනම වෙස් එදින් එච්චකා මෙදුග තිබා රුහුම් ඉවර වෙස් මෙමක මෙහුමානා තුග හුරි එච්චකු මෙහුමාන්දාරි අදා කුරුමට්ටකා එකායච්ච දිනුම කීවෙස් එක කොනක කට්ටකා මෙදෙන්නයි ෆදෑන් මෙහුමාන්දාරි අදා කුරුමුගේ තෙරෙන් හිමෙනිගෙන්දා වරවෙස් මුහිමුකම අද අඩුපුරි වෙස් දන්නවාලි ෆදෑන් මෙහුමානක අද දවවතු දීගෙන් බයක තනක දවවත දෙයි ෆොයෙන් ඉඳුගා ඒන් දවවත ලිබි ෆොය මීහාගේ ෆහතුන් දවවතු නුලිබේ මීහුන් දෙවුන් වෙස් එවෙස් ඉස්ලාම් දීනුගා අද මනා කරවා නහි කරවා ෆෙක් විසාලක බයක දවවතු දීගෙන් මිගෙන්දනි එහෙම ජියා ඒ දවවතු දෙවුණු මීහුන්ගේ අද දෙත්තෝ කන්තත් රේයි ෆහුන්නාන් ඉන්තිසාම් කරේ ෆහුන්නාන් ade hame yakuga algon men visnan jehe ekaku anakaka taklifaka waana fadan amalta batta nokoro misalaka mehumana asa tima mehumandari libiganna miha timage e akhage atuga nekkan kamun tiba libigatuma masakke koggenwan විශාලක තිබා මෙහුමානෙක්ගේ ගොතුක තිබා මෙදියයි තිබාගේ අඛෙක්ගේ ගාතා ගොස් එගේක මඩු කර මෙහුරි තිබායන් හුරි කොටරි මිසාලක එතාංග ඒසී නුහුරදාන් තිමාගේ ගේක ඒසී හුරදාන් එහෙම එතනන් යස් මිගේක ඒසී වෙස් නුහුරේ දෝේ ආදහා හුණු අරේ මිකාල බස්තන් අලගොන මෙ බොණගේ නුවාන අනකුන්න උදගු ආෆද කාල බස්තන් අලගොන මෙ බේනු කොග්ගේ නුවාන එනගේ ෆරාතුන් තිබායන් එලිබුණු මෙහුමාන් දාරියා furihama gotuga algon men shukuru wariwa mi hekkamuga wanje hena ema eneya taklif ituru taklifaka wana fadan kankan kuruwagan wan ema ekaku anakaka midenne fadan undagu nuwana fada gotaka ada koranjen hame gotta visna jen algon men e mehumandari ada kodde miha wes මෙහුමානා හුන්නයි රුගේ මෙහුමානායෙන් උදගු නුවාන ෆද ගොතක ඒනගේ ගේ තෙරේක කන්තන් ඉන්තිසාම් කරන්ජේ සාලක කුඩ කුදින් ඔලේ අඩුගද කුරුමා මේ කාල කංකන් හිඟාන එවෙජි එකුදින්න විස්නාදී එකුදින්න බුනදී බුනදෙන් ජේන ගේක මෙහුමානුන් තකේ බොතිබිකන් එමෙමි හුන උදගු නුවාන ෆද ගොතක කංකන් කරන්ජේ එහෙම දෙෆරාතුන් වෙස් එකකු අනකක බිදෙන්නේ ෆදන් කංකන් කුරුමකි වරවස් මුහිමුක හැම යයිකෝ ගේක ගොස් අලගොන මෙ වන්නනි එම වන්න ඉරු අලගොන මෙ ඉසන හොදන් ජේන කෙවුමක මිසාලක දනි එවෙජි කෑනි මුම ෆහුග අවහන් එතනකුන් අවුන් ඒ වරවස් මුහිමුකම ෆහරුග තිමාගේ ඒ මෙහුමාන තිමාය මෙහුමාන්දාරි අදා කුරා ෆරාතක උඳගු උමක වෙස් වේදාන එවිම ඉල්මරින් බයන් කරවණි ඒ ෆරාතුන් එදේ කමුග වහනම මඩු කුරාෂේ එෆරාතුන් දේදේ කමුගවානම තිබා එදිය බේනු මෙ ෆුරිහම කුරුම ෆහුගා අවහන් එඹරි අන්නාෂ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වෙස් බයන් කරවහ මෙන්නන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේක ෆානුගේ ගකොල අලගොන මෙන් වදේ හෙදුමුගා අමල කරන් ජෙහෙන ගොයි බයන් කරවහ මෙන්නන් යා අයුහල්ලදීන ආමනු ලා තදඛුලු බුයූතන් නබිය්‍ය ඉල්ලා අන් යුඅذන ලකුම් ඉලා තාමින් ගෛර නාදිරින ඉනා එම තිබා මිහුන් e izona libigen fumat daande teba mehun nuwannaare nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kola ema miayatu algon menenge harman gamilege sehen ayatik allah bayan kola la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha ema izona hodan je salam gonje kaichka dawat difiya damwiya ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث
එම දවත දීෆිය දාශේ දවත නුදිබේ කමුගවානම කාත් තනග කෙක්කි කමුගා විනමස් පාටියේ බේවි කමුගා වින සතාක නුදාශ එනම සලවණම් තන බය මීහුන තිමයි දවස ලිබුනස් නුලිබුනස් හේය තනග පාටිය වෙජ්ජවහ ගො සතනකවද කෑෆාන සුබ්හානල්ලාහ් الله سبحانه وتعالى أقول من إرشاد فهمنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا دعوة ديفية تنكداشة هم دعوة نضيفية نداشة فإذا طعمتم فانتشروا كان مجيا وهن ينبري الناس ولا مستأنسين لحديث وهكذا كمدون كراش وندقول لك إكمكو مهمان داري أدا قد فراتون تبايا ميدني مدكول لدين أدي مدكورا وهكذا كهدالا إهم وجهكم غوانما مدكورام بي egotuga madukoge midenne fadan algonu menna hagguta furihamaya ada kora vijje kamuga wanama ei emmerangaluge kamuga hama vegendan ade hama yakuga algonu menna misalaka mehumana ge faratun kaayche libi de hinduga e keuma fahuga e mehumanattaka heu dua kor ade barakat vegen wa ramadan masmi em algonu menna algonu menge akhon algonu menna dawatu dene roda villandan algonu menna dawatu dene ehen kama ekuga algonu men e dawatan ege gos wanumuga midenne vikan kama algonu men riyaek koranje roda villakum wes algonu men emi hunnattaka heyo dua koddenje nabiya sallallahu alaihi wasallam egota e dua koravi kamuga menani ada nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalege fan Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu ge kol wada gannawani ekalefaanu me gennevi rotta tela e farikuluma fahuga ekalefaanu dua korwani aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaykum al-malaa'ikah ade tebami hunge gatuga roda verin roda villafiya tebami hunge kyana taqwa verin kafiya وصلت عليكم الملائكة تبامكم الملائكة دعاء ربات إما ألون من أمي هن التكا دعاء كرم ورفس مهم إهم بس ولقى عبد الله بن بسر رضي الله عنه كما رواية منني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفيه إكليفانا كايت كل الدمية كمفدا إكليفانا دعاء كرفيه اللهم بارك لهم فيما رزقتهم إي الله إبا الله بامي هن الدب تكتيغا بركة لبانده واغفر لهم وارحمهم اميهن فاف السوانده اميهن الرحمة لبافانده اما نبي صلى الله عليه وسلم ارشاد بفدان ارون من دعاء قرنج هي دعاء قرنج ادي اكلفانو گهم بس فلگ منني اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني يا الله ميلاي كان دبي فراتك كان دبان ديوي ade Allah subhanahu wa ta'ala medwari koravi mihaka Allah subhanahu wa ta'ala khadwartu qalgon me du'a danna me je wasqi man saqan ema midenne ifadan algon men e mehmana ettaka he du'a korma ki warabes muhimmu kamuga vegendan adi hama yakuga ade algon men hama visnan jehe ane muhimmu kamaki ade algon men mehmanunna me ziyarekko hedumuga algonu men samaluwan jehene wara muhimu kamen ei e mehmanun nan algonu men khidumat de hinduga ufaveri kamaikuga hinitun womaikuga emihunna baddaliko e khidumat ta for koddinu ade hamayaikuga midenne ifada e hinitun woma ekko e baddaliko ra kurumaki ei ege sababun algonu men ge meduga lobi ufedigen daane kamuga vegen daane ade ufaverikan ufedigen daane de mihunge hituga ufedifawa nafratteri kama ruliverikan mi filagen daane muhimu kamuga vegen daane gaakkan ufedigen daane kame ade komekas mehumanattaka midenne fadan algon men e khidumek koddinu adi e khidumek koddinu muga misalaka tibatuga oin ecche dinun ei waraves muhimu emme rangalo echchakun abaduves dinun ei waraves muhimu kamuga vegen dan bay fara fennana mehumana ama ekkala echchen hodan diu ei bay fara ekkala mehumana yaves undaguwa fada kamaka vehingadan enve ilmerin bayan korabba mennani atuga huri echchakun ekan hamajassala
ehnu kamu gawana midenne fedangana ka mehmana ebesege undagule ena ihusas kofana timanna asgen ena undagu edan efada efada ihusas take kuruwiya nude gotaka algon menge amata battan koraveto ada midenne fedang kaayte kolo dinuma me kankan algon men kuran jihe e nabiyullah ada allah ga nabiyya ibrahim alayhi salam ekalege faanuge mehmanu wadagen nabi hindu kan koravi gotuga wa ka allah bayan koravi faqarrabahu ilayhim qala la ta'kulun allah subhanahu wa ta'ala bayan ko de bahmet eme kale faana mehmanu ziyarak koravi hindu ge kale faana ebe hunna ebe kadunna me bayan ko de bahmet eme be kaluna bayan ko de bahmet farik kolumes ade hame yakko algon men mehmanunna ecce for ko dinumuga algon men iskan den eba jehe emi hunga tereng emme umrun doseme izzat teri ei algon men visnanje kankamuga umrun duwasi mihun tibba emihun ekamen nufattanis dentibi mihun ferhun ei adaba khilaf kamekam misalaka kam majlisakan eri envejiya e majlisga kiram emme umrun duwasi mihako ekam fettun ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ge thabit wegen anna adabuta hoge tere himenigen dakam ema misalaka harmen fendin kamuga winames emi hunna boyche din kamuga winames kaayche din kamuga winames ege teren emme umrun duwasi mihakum fattanwi hama yakuga kana faratun feshun eves waraves muhamka misalaka emmen tibi ruge emmen kana faratun feshigen e tartib nabiy sallallahu alaihi wasallam egota bayan ko debba fe ben ekale faano me mehmanuna fendeva nota mistakuna fembaswa haddawa ruga vidalo famyannani ibda'u bil kabir ege tereng emme umur duwasi mihun farar ema umur duwasi mihun islam diinuga debba fawa e mativerikama qadar migen algon menna dehavegen midane ade midenne fadan hama egota misalaka umuruge gotun evvar izzata sharafuge gotun midenne fadan evvar demihun tibejji ege tereng ves khana fara algon men is quran bukhariya muslim ga asfawa basfolege menani anas ge faano kiben riwavegen wa basfolege ekale faano bayan korba fa menani nabiya sallallahu alaihi wasallam ariha timamenge giya nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen nabiye den ekale faana timammen me kirufodo erui wahaka mitanga mi annani ade hame yakko ekale faanuge gekolugawa fena kira ebe kalunna me gendewoni ada rasulullah faana dewuno yakuga mi annani abubakar ge faana umar ge faana mitibbe ehma abubakar ge faano ekale faana mi dennevi ekale faana mi devvi rasul sallallahu alaihi wasallam me devvi anas ge faana ekale faanu ge wa faratuga innevi abubakar ge faana rasulullah faanu ge wa faratuga abubakar ge faana kurifu mati ge umar ge faana kana faratuga innevi arabi ade yakuga visnalama ekkale arabi iskurevi kivege ei kana farang iskor komekas rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunne mi hama yakuga mustahabbu wegen wa kame mehmana ya ekuga me mehmana nukunna iruga mehmana ekuga beera nokmelu nota mehmana nukunna iruga algon men al wadaa ki umattaka mehmana ekuga beera hame nukutu ada rasul sallallahu alaihi wasallama efadan amal kurawwa ekale gfano egota irshadu debba fami wani ade hama yakuga midenne ifadan nukunna hinduga algon men waraboda visna samal wanjehene mehmana egota kame hitumattaka ade mi hama yakko kurime salgon dannawali fadan mehmana undaguwana fada emmiha kankamu algon men ekako anakako was duru egatumaki warabes muhimu kame kamuga vegendan komekas mehmanuna kame hitumattaka algon men kurevidana kantattake bayan koddewunu kamattaka koddevijja kamattaka medu program algondo nimmala wakivelani
irat korewiya ade a program ka ko tebe funa baddal welumuge ummiduga سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.